Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v športnem parku v Kidričevem, kjer je pred nami torej uvodno srečanje 9. kroga Lige Telemach, pravi praznik nogometa za ta del Slovenije, bi lahko rekel. Pred nami je namreč obračun med Aluminijem in Mariborom. Tribune so praktično napolnjene do zadnjega kotička. Skuša Koderman, kosi, tole je zdaj prva priložnost tudi za Aluminij. Blodek strelja, igra z roko in to je 11 metrovka za Aluminij. No, zdaj pa bliskovit proti napad Kidričanov. Blodek je tisti, ki je ustrelil proti vratom, pa zadev nekoga od Mariborčanov v roko. To bo tule zdaj uspešnejši. 7. minuta teče v Kidričevem. Sajtovski strelja in Aluminij vodi z 1:0. Mariborčani so sijajno odprli tekmo. Dobro krenili, bolje reči, v tale dvoboj, potem pa je sledil protinapad Aluminija. Že izločili iz pokalnega tekmovanja, torej prvo večje presenečenje. Zdaj papirnato na začetku pokalnega tekmovanja. Sikošek od daleč in kakšen gol Sikoška! 26. minuta, Sikošek je tule z 30, morda celo 35 metrov presenetil Matjaža Rozmana. Izenačenje v Kidričevem, sijajen udarec Gregorja Sikoška. In to je bilo na koncu dovolj za minimalno zmago Maribora. Tole pa je zdaj priložnost za goste. Repas pred gol, Tete je zadev in preobrat v Kidričevem. 36. minuta, Benjamin Tete, Maribor vodi z 2:1, 6. zadetek v tem državnem prvenstvu za tega sijajnega mariborskega napadalca. Gostov v kazenskem prostoru po strelu Blodka. Tole je zdaj priložnost za Kodermana. Koderman je sam pred vrati, izkazal se je Jug, potem je tudi Viher žogo odbil. Repas, več prostora za Repasa, da je tule lahko dal Teteju. Dober sprejem, priložnost za Maribor, 3:1. 3:1 vodi Maribor, 53. minuta. Benjamin Tete, no zdaj pa Kidričane res čaka vražje težka naloga, da se v rezultatskem smislu danes še vrnejo v igro. Je bila to še ljubljanska Olimpija. Zdaj proti napad Aluminija. Feta bo poizkusil daleč. Feta strelja. Dobra obramba. Až Beta Juga. Zadovoljna zdaj celo oba trenerja, pa še enkrat dovolj dobro poznajo Sudaniju, ta je začutil Ođa, nova priložnost za Maribor, Ođo je pred vrati, še nevarno, Sudani in obramba Osmana. Ostaja 3:1 za Maribor, velika priložnost v 60. minuti. Blodek. Odsotnosti Suleja, Kidričani, še nevaren strel, pa Blodek pred vrati, 3:2. Blodek je strelec za snižanje na 3:2, prepovedanega položaja ni. Tule se Jug zvija v bolečinah. Blodek pa je dosegel svoj 3. gol v tem prvenstvu, danes je izsilil tudi najstrožjo kazen. Sprejem, prednost tule pušča Tozan, krasna žoga, Ođo je znova sam pred vrati, Ođo strelja, obranil je to Matjaž Rozman. Še ena imenitna podaja v prostor Jana Repasa.
kot da je potreboval kar nekaj časa za prilagoditev na slovensko ligo. Strelo daleč in kakšna obramba Juga. Svržnjak je poizkusil v sam desni zgornji kot gola. Je bil že njegov 4. gol v tem državnem prvenstvu, je najučinkovitejši igralec Aluminija. Tule je statistika, ki, poglejte. Malce smo že podebatirala, od tega se sicer ne živi, živi se od točk, teh danes ni, ampak veliko stvari je bilo danes vendarle dobrih, kaj ne? Ja, v prvi fazi me veseli, da smo spet zadeli v neki analizi, v pripravi tekme. Do potankosti smo vedeli, kakšen Maribor nas čaka. Žal nam ni uspelo te individualne kvalitete omejiti do te mere, da bi bili rezultatsko uspešni. Sem pa zelo ponosen na svoje fante, na svojo ekipo, ki so pokazali točno to, kar sem od njih pričakoval, in način, na kakšnega lahko osvajamo točke v prvenstvu, in smo jih že. Tako da, ja, grenki priokus je sigurno rezultat te tekme, ampak verjamem, da se bo zadeva akumulirala nekje, pozitivni kredit se bo sigurno nekoč ob takem dajanju sigurno vrnil. 3-1 je vodil Maribor. Ponavadi se proti takšnemu nasprotniku, potem kot pravimo, ekipe kar malce razpadajo. Vi se niste, praktično v zadnjih 15 minutah ste nasprotnika stisnili v njihov kazenski prostor. Kaj še tu manjka? Boljša realizacija, zagotovo v nekaterih situacijah. Kaj bi se dalo še narediti več? Ja, jaz sem verjel tako močno, da me slišite, izgubil sem tudi glas. Verjel sem, da moramo poiskati gol priključka, to nam je tudi zasluženo uspelo. Imeli smo dovolj časa, da tekmo rezultatsko obrnemo. Garali smo za to, čeprav ni več bilo tiste prave svežine, smo poskušali z nekimi rotacijami, menjavami, ki so bile relativno ok, ampak na koncu se pravi, mogoče en strel ali pa en blok bi se malo drugače odbil, bi bila rezultatska slika drugačna, ampak gremo naprej, mi smo razvojna ekipa, razvojni klub, pokazali smo enemu velikemu klubu svoj karakter, svojo hrabrost, in to je prava pot. 9 tekem je za vami, prva četrtina prvenstva, kot pravimo, točke, no, zagotovo boste rekli, ni jih dovolj, ampak lepi skupiček ste že nabrali, dokazali tudi proti tem najmočnejšim ekipam, da se lahko kosate z njimi. Aluminij je res prišel v prvo ligo tekmovati. Ja, definitivno. To je bil moj osebni cilj in pa cilj vseh, ki me obkrožajo. Z rezultatskega vidika smo lahko zadovoljni in pa ne, glede na to, da se še te velike tekme učimo igrati in smo, bom rekel, nekako ne še tako uspešni, ne še tako zreli, kljub temu, da smo uspeli premagati Koper. V prihodnosti je to glavni cilj in pa seveda z istim tempom nabirati točke z ekipami, ki so podobne nam. Čestitke za zmago, dejali ste pred tekmo, zelo pomembna tekma, zelo pomembno je osvajati točke, 6 jih imate zdaj, odkar ste prevzeli Maribor, ampak imam občutek, da povsem zadovoljni tudi danes niste. Pa dobro, teška utakmica, čestitao bih i ekipi domaćina koja je neugodna, koja je na svom terenu dobra, vidjeli ste i protiv Celja su vodili 2-0 i protiv Kopra su pobjedili. Mislim, ja sam govorio da je bitan ulazak u utakmicu i mi smo ušli kako treba i onda nam se desi jedna tranzicija gdje primimo gol iz 11-terca, nismo stigli da se vratimo, imamo tu problem i onda se stabiliziramo, okrenemo, povedemo 3-1 i imamo situacije gdje moramo, ono što se kaže, ubiti utakmicu, otići na 4-1, 4-2, imamo 2-3 izgledne prilike, ne zabijemo gol i kako to biva, onda oni zabiju i tresemo se do kraja. Čestitam mojim igračima jer su se borili do kraja i u teškim situacijama nas izvuko i Jug i na kraju smo se uspjeli spasiti baš iz tog razloga zato što nismo riješili utakmicu ranije. Hvala i navijačima što su došli, bilo nam je jako bitno danas, druga pobjeda, ali vidjeli ste i sami, moramo još puno raditi i moramo ovakve utakmice rešavati ranije. Je to morda malce tudi psihološko, tudi igralci verjetno vedo, zaostanek za Celjem je, vsako tekmo je pravzaprav treba dobiti. Tu se potem verjetno v teh situacijah, v teh ključnih trenutkih potem zgodijo te zgrešene priložnosti. Pa jeste, ali mi se ne trebamo opterećivati s Celjem, a Celje ima sve pobjede do sad, oni su pokazali da su jaki. Mi trebamo gledati sebe, da mi budemo bolji iz utakmice u utakmicu, pa ako budemo bolji, skupljat ćemo bodove i probat ćemo da stignemo Celje. Bitno je da smo danas pobjedili, prebacili pritisak na sve njih, petak pobjeda, moramo dobro odmoriti i spremiti se za kup za utorak. Kaj bi recimo želeli, verjetno je težko zdaj na hitro stvari spremeniti, pa kaj si želite še več na naslednjih tekmah od vaše ekipe?
Pa šta želim? Želim da rešavamo utakmice na vrijeme i da budemo stabilniji, da nam se ne dešavaju, da nam protivnik vrlo lako dođe do 16 metara. Vidjeli ste, da budemo stabilniji, da budemo agresivniji. Vidite i sami, ljudi koji prate znaju, ali dobro, kažem, puno posla pred nama i sreća naša je što ne gubimo, što smo pobjedili, pa ćemo napraviti dobru analizu, vidjeti gdje su nam greške, pa s pobjedama je sve lakše. Onda je sve lakše ispravljati i raditi i trenirati. Dobar, šli smo tekmo maksimalno dobar, pač in smo dali gol, zadetek smo dali in pa nek padec se je malo zgodil, ker se je pol obrnil rezultat, pol pa v drugi polčas smo šli pa res dobar, smo se zmenili v garderobi pa to, ampak škoda, da nismo zadeli in pač nažalost smo ostali brez 3 pik. Pridno zbirate točke, tudi proti najboljšim ekipam v ligi ste dokazali, da jim lahko parirate. Kaj morda še manjka, da bi tudi proti tem najboljšim moštvom osvojili kakšno točko več? Ja, mogoče ta zaključek v napadu, manjka še nam to, ampak mislim, da bomo to popravili na naslednji tekmi, bo že boljše. Another 2 goals and a really important victory. Yeah, this victory it means a lot for us. You know, we have a new coach. We're adapting to his style of play, and we need this win to keep us going in the games. You know. What's maybe still missing to get the game more easily to the end? Because we know that you were 3-1 in front. Seemed like you will finish the game. What's missing? I think we just have to keep our focus until the end of the game, because I mean, looks like almost the 2 games that we played towards the end, like 15 minutes, we always like drop our performance. But I think if we should keep how we play in the beginning and not to just like drop our performance and keep the ball, I think we will be a better side. Still 6 points now from 2 games. Good way to go now to the derby. Let's say you go to Celje, another really big match. It's good to have those 2 victories in the back, right? Yeah, obviously. I mean, it gives us confidence. It makes us feel present, you know, to keep our head high and then go to Celje. And then for me, we go there to get the points, you know.